бию ансамблі. Hayırlı gün, kaderli kızlar. Hayırlı gün, kaderli hatın kızlar. Mine 8. Mart günü kelip жетті. Hatın kızlar beyremi. Eydegiz yigitler, beyrem idik biz de әлі. Ерте уянып, тез генә шәй кайнатык. Бик мул өстәл әзерләп, иркәләп кенә уятык. Шынлап та бүген бик матур бәйрәм. Исегез китмәсен менә беренче кызлар башлады дип, әле җегетләребез барысы да әйтә бүген ирләр генә булырга тиеш. Менә Башкортстаннан килгән Шанкар кызлары, Шанкар ансамбле кызлары, алар киресенчә, хатын кызлардан башка бер нәрсә дә узмый диделәр дә, һәм менә сорамый итми сәхнәгә дә чыктылар. Әйе, бу бик дөрес, алкышлар. Һәр нәрсәнең һәр үз урыны бар, үз режимы бар, үз распорядогы бар дигәндәк шикелле. Хәзер бүгенге матур шушы бәйрәмне ачу өчен мин сәхнәгә чакырам Рушейтим, председателя Татарского регионально-культурной автономии города Москвы Фарид Фарисовича Фарисова һәм директора Татарского культурного центра Хусейнова Анвара Анваровича. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар, кан кырдышларым, милләттәшләр, барыгызны чын күңелдән сәламлыйм. Айрыша безнең сөйкемле хатын кызларыбызны. Бик шат сезне күрергә. Сезне күргәч, бу җылыш безне берләштерә. Кайларда яшәмәсәк тә, кем генә булмасак та, бу җылышта biz birden millet ikimizni ошып күрәбез. Йөрәктән горурлык хисе тагыды артта. Хөрмәтле нету в словаре Даля такого слова, чтобы выразить те чувства нашим женщинам, которые мы сейчас ощущаем на сцене. Перед тем, как я передам слово нашему аксакалу Анвару Марычу, который тоже очень хочет поздравить наших женщин, потому что когда мы пришли в этот дом, он сразу сказал: Фарид Фаридович, запомни, мы должны ходить как мужчины, показывать, как будто мы хозяева, но знай, нами всегда управляет наша женщина, потому что женщины всегда были умнее мужчин, но занимаются только тем, чтобы никто об этом не догадался. Поэтому выше женщины только звезда в небесах, ярче только огонь негасимый. Лучше наших женщин только рай, а их заветы – это дух наш и сила. Утверждая устами, твердо верю в это душе. Здоровья вам, всего самого наилучшего, и знайте, пожалуйста, что мы, мужчины, татары, башкиры, в принципе, любая нация хорошая, если она татарская. Поэтому поздравляем вас с праздником. Здоровья, здоровья и здоровья! От вашего имени поблагодарю Фарид Фаридовича. И чем больше я его слушаю, тем больше мне кажется, что он и был рожден именно для того, чтобы приятные слова говорить женщинам. Если вы со мной согласны, прошу это продемонстрировать. Анвар Марч, там, где вы преподавали, я учился. Прежде всего, я хотел бы сказать, что наше сегодняшнее мероприятие открыл художественный руководитель культурного центра, заслуженный артист Российской Федерации, всеми нами любимый Ильдар Хамитович Шигапов. Действительно, женщины – это движущая сила общества, а татарская женщина – это феномен, который еще в достаточной степени никем и нигде не описан. Но, думаю, придут те времена, когда о татарской женщине будут сложены эпосы, написаны поэмы и многое другое. Мы надеемся, что это время не за горами.
И основу татарского культурного центра города Москвы составляют тоже женщины. И это залог того, что татарский культурный центр успешно работает, и мы надеемся, будет это делать и в дальнейшем. Выступая на подобных собраниях в такой праздничный день, испытываешь особый душевный трепет. Я уверен, что и Фарид Фаридович это разделяет, и те мужчины, которые находятся за кулисами, испытывают нечто подобное. Они очень готовились, и сегодня традиционный концерт для женщин, на сцене только мужчины. И мы ждем, что они сделают все для того, чтобы принести вам радость и сделать сегодняшний день для вас по-настоящему радостным и праздничным. Поэтому разрешите передать микрофон ведущему сегодняшнему Ильдару Хамитовичу, который своей уверенной рукой поведет нас дальше. Ильдар Хамитович, секундочку. Я вам сейчас переведу коротко, что сказал Алан Румарович. Вам это очень понравится. Это звучит так. Любой, кто женился на татарке, попадает в рай. Не добавить, не убавить. Знаете почему? Потому что, пройдя рядом с ней по жизни, в жизни уже ничего не страшно. Да, и у вас сейчас на глазах родился дуэт Александр Ширвинд и Михаил Державин. Рәхмәт матур сүзләрегезгә. Без аларны рәхәтләнеп кабул иттек. Кадерле дусларым, әйтеп узганыбызча, бүгенге концертта тик ирләр генә катнаша. Алар үзләренең матур җырларын сезгә бүләк итәләр бүген. Сәхнәдә ирләр группасы Мирас ансамбленең, татар мәдәният йортының Мирас ансамбленең ирләр коллективы исәпләнә. Мирас ансамбле, рәхмәт егетләр, рәхмәт. Сәхнәдә сез яраткан җырчы, егетләрнең асылы, талантлысы Зиннур Алаутдинов. Да. Что-то музыка опять все задерживается.
Зиннур Аляутдинов. Ашық маған сәхнеден кетерге тез генә. Менә киләсе жігітіміз үзе баяншы, үзе жыршы. Феткуллин Илдар қаршалығыз. Илдар Феткуллин Виталий Агаповның «Зәй бойы шымыртлары» деген жырын сізге бүләк итә. Шығыш жасады. Ол Татар мұңы халықара конкурсы лауреаты қаршалығыз достарым әм алқыштарға көмегіз. Абитов Руфат. Исәнәмісіз. Қадірлі қадымыздар, сізді яздың ең яқты, ең емді бәйрәмі білән көтілейм. Сізге бәхет шатлық, саулық, мәхәббәтте яшәргә язсын. Сізге менен бүләк үзім ижад еткән жырларым біріншісі булыр «Зәңгәр күзләреңә».
Sebebi yüzüm bilmeyim. Gül batırlar, gül şiveler. Sine başka gülmeyim. Sen gel gülüme girişesine. Sıradan dillere gel. Bir gülümde başım bulur. Gülmekten güzel gel. Sen gel gülüme girişesine. Sıradan dillere gel. Bir gülümde başım bulur. Gülmekten güzel gel. Başım gülsüye fugar. Size gel güzel. Sevdiğimde seviyorum. Taşıdığın sözlerle. Sen gel gülüme girişesine. Sıradan dillere gel. Bir gülümde başım bulur. Gülmekten güzel gel. Sen gel gülüme girişesine. Sıradan dillere gel. Bir gülümde başım bulur. Gülmekten güzel gel. Рәсилә Юсупованың сүзләренә язган Шахзат Размедов көе.
Ufak Abidov Ufak. Рәхмәт, дусларым. Хәзер инде тавыш бераз музыка тавышы азрак булыр, чөнки сәхнәдә пение под гармошка дисәк тә ярый. Хәзер дусларым, хәзер артистларыбыз әниләр турында җир йөзендә иң изге, иң якын кешеләребезгә, әниләребезгә багышланган җыр башкарачаклар. Сәхнәдә Нур ансамбль солисты Рамил Сабиров, гафу рәхим итегез. Ул Сара Садыйкованың «Әнкәй» дигән җырын башкара. कोई तो मेरी फातला या ज़ोरमा कितने तेरे वैवारते मैं युवार सीमा इतनी जगह Sing it,
Рамиль Сабиров, поклон. Рамиль, тизгине. Рамиль, быстро. Бегом. Рахмет, достарым. Қадірлі достарым, міне залда отырған біздің достығыз, меніңше міне yüzіне қарасаң, көздеріне қарасаң, сізге бағышланған матур сөздер айтасы келе ақырысы, ме? Сәхнеде Фәрит Исламов. Қаршы алғысыздар. Бегом, тез гіне. Қайырлы кен, құрметті апалар. Тәбрик етем сізді халық хатын қыздар күні білен. Тілейм сізге бүгінгі күнден саулық, ызын кемер, тыныш тұрмыш, мәхәббәт. Біз оқығанда бала шақта шигір бар еді. Ертік тұрып битін юған, кім ұятқан лейләні, ұятмаған өзі тұрған бүгін әні бәйремі. Бәйрем білен қыздар сізіне. Саулық тілейм залда отырғанларға, тілейм саулық келе алмай қалғанларға, саулық тілейм юлда барғанларға, тілейм саулық бара алмай қалғанларға, саулық тілейм гемірі бойы өз ерлерін енлерінде асып барғанларға, саулық тілейм бара алмай ташлап қалғанларға, саулық тілейм алыларға, кечелерге, уртаяштағы апаларға, саулық тілейм барчабызға, иске алмай қалғанларға. Рексәт етсәгіз, мәхәббәт турында жазған бір шигіремді оқып кетер едім. Яқшы, рахмет. Туған яққа қайтсам жайкенінде, шығып кетем болын бұйына. Еркен сулап жерім ол болында, өз бәкетім өзім қолымда. Көбәләклер ұча бірсін көп, тыңлап жерім қышлар тауышын. Маңсу болып кетениктер мина, шолдыр еді менің язмышым. Шушы ычқан күбәләклер кебек, эч кесімді менің яғартып, тибірелер искен жерде алар, хош ислерін жерге таратып, чәчетлеріні, жаям аларны, туры кетіріп түсіне, ол минутта менің үшін жерде, яш есімдер кебек сингене. Шушы жиған чәчетлеріні тұтып, чығар едім сенің еліңа, білсе едім, әгер ол минутта мен болғаным сенің ойыңда. Рахмет қызлар, тәбрик етем. Фәрит, рәхмәт едім. Рәхмәт бізде рәхмәт. Бейін дәріс алқышладығыз, дәріс рәхмәт достарым. Рәхмәт. Әйнелерге бағышланған тағын бір достарым. Әнкемнің дұғалары. Сіздің алдыңызда Рафат Аббасов, Нур ансамблі солисті. Dağlarlı gün yelenler yolda
Tılsımlı da şifalı da erkenin dağaları Dağalarını şaklıkına gidere durganları Taşlama erkek taşlama mine izge dağanan Taşlasam izge dağanan min bekle bulamam Taşlama erkek taşlama mine izge dağanan Taşlasam izge dağanan min bekle bulamam Qabatlar minen keyden eğlengen dağlarını Cikkererini tükmi çeşmi misizge de alarını Taşlama erkek taşlama mine izge dağından Taşlasam izge dağından min bekle bulamam Taşlama erkek taşlama mine izge dağından Taşlasam izge dağından min bekle bulamam Рәхмәт, дусларым, рәхмәт. Рәхмәт. Біраз ял итеп те алыйк. Алға барабыз, бейіп алабыз. Әзір сіздің алдыңызда жігітлер ансамблі. Татарстанның атқазылған сәнгат ішлеклісі Радиф Ябаев жетекшілігіндегі Илдан бейі ансамблі. Қаршы алыңыз, дусларым.
Jigitlerinin asılları. Şuşu talantlı Batur jigitlerinin kim terbiyeleyen ikenin bilesiniz kilemi? Göresiniz kileyimi? Ben şakırı olay bulsa. Sahnede Tatarstan'ın at kızından sanat şüphesi Radif Yavayev. Bizler azizlerimizle, Bölümler bana seninle, bugünkü bayram bilen kutlayayım sizni. Ne kutlamayacak bilemiz. Hadi gittik diyoruz. Rice. Muzika, Seyit Akburit'le. Без
Kızdı kız ahırısı. Молодцы, молодцы. Dostlarım, hazır sizden aldığınızda bizning jırşı, kompozitör, özünün jırların başqaruşı, автор, исполнитель, халыкара конкурслар лауреаты Зөфәр Габайдуллин. Қаршы алыңыз, достар. Барысы да хатын қыздар бәйгелене қатысайын. 4-нче апрельдә үзебезнең концертка чакырам сезне. Хәзер беренче мәртәбә мин гомердә моны шушы тактарында җырлап караган юк. Кал инде язып ул дигән җырны башкарып үтмәкче булам. Киттекме?
Esirgen alanda, izlerin alanda, kesip gelen yapraklar size. Sıyık üzüntü, sıyık üzüntü, birge sağlar işin kimsinde. Giyinip de yumayıplar sızın. Yaninde gülümde kıyaş bulur. Gelinde sikerlemez varlık. Valinde ömürlük yazın bulur. Valinde ömürlük yazın bulur. Рәхмәт достарым. Арымадыңызмы? Бізде yok. Қадірлі достарым, міне солай сізге қарап тұрам да, аптырап тағын бір қарап қоям. Нешегенде шушы зор залда, шул қадәрлі көп халық арасында ең көбісі хатын қыз. Ерлер қая? Дұрыс, ерлер хәзір сыйыр сава, дүния күтә, хатыннар рәхәтләнеп бүләт итә. Дұрыс, Алла да бит жер өстендә иң беренче хатын кызны яраткан. Яраткан да аңа табигатьне бүләк иткән. Хатын кыз шулай табигатька хозурланып йөри торгач, аңа күңелсез булган, ул барганда Алладан миңа күңеллерәк булсын өчен бер җан иясе ярат дигән. Алла аңа йыланны яраткан. Битмәгә генә безнең халыкта хатын кыз белән йылан бер ише димиләр. Менә шулай бергә йылан белән йөри торгач, алар кайсы вакытта ыгызыгы килә торган булганнар, йылан кайсы вакытта чагып та ала торган булган, әмма бу хатын кызга охшамаган, ул барганда Алладан тагын син миңа яхшырак җан иясе ярат дигән. Алла аңа мескен ирне яраткан. Менә сезгә карап торам да, залда шундый матур, мөләем, симез хатын кызлар утырганнар. Аларның янында бүгенге концертка хатыннары тарафыннан өстөрәлеп алып килгән мескен ирләр утырганнар. Дусларым, сез хатын кызлар, сезгә генә ашарга димәгән. Ягъягызга карагыз бераз. Бездән бит хатын ирләр үләр, алар бит эшче үләләр, әмма бер дә туарга теләмиләр. Бездән бит алар талонга гына торып калачаклар. Достарым, шулай булгач, кадерле хатын кызлар, ирләрегезне саклагыз, авырылар икән терелтегез. Һәр вакытта күтәреп йөртегез. Рәхмәт достарым. Җырчылар әзерме? Менә хәзер сезгә егетләрнең асыллары бездә күп. Бу асылларның асылы, талантлы җегет. Халыкара һәм бөтен Россия конкурслары лауреаты каршы алыгыз достарым. Һәм алкышлары күрмәгез, сәхнәне җибәрмәгез. Каюмов Ринат. Хәзер чыга. Benim
Yıldız taşıdıkça Günlüm aşkındı Yürekli yolda Yaktarım nazından Gidekten üzgerdi Yaktarım yürekte Yaktardan yürekte Yaktarım yürekte Yaşarga yadarlar Rahmetten yürekte Duyuldu yadarlar Yalandan yürekli sarıştı yuvara Kışları yürekli İklas taşınlara İskirde yakırsın Şeylerden birisi Yaz kuzey bakşıza Yaz hırdan iresi Yaklarım nazından Yürekten yürekli Yaklarım yürekli Yaklardan yürekli Yaklarım yürekli Yaşarga yanarga Rahmetle yürekli Duyuldu yanarga Yaklarım nazından Yürekten yürekli Yaklarım yürekli Yaklardan yürekli Yaklarım yürekli Yaşarga yanarga Rahmetle yürekli Duyuldu yanarga Rahmetle yürekli Duyuldu yanarga С праздником, дамы! Ваша! Aşıra şunayı şahlığa tüge Barışa şubette ilerge Boyam jidemi Boyam jidemi sina Aksine Bulanı dönelme Zillerde olur Kıyamlara Özledim benlerine yazana Simadırsın, sinemadırsın bilge Şimdi marşı silinle, şidele Yaşa böyle Sosibine nereye Gölgene İler şiirine Şiirlerde var Kıyamlarına kaynay Kayalar Silenin taşları Konar Konar silinle Özledim benlerine yazanı Oranlardan güler yatar Ombak kaşlar jeliger kıyılar Kızıl yalanan diğer kıyar Kenar kıyılar
Каюмов, Ринат, Римат. Сейчас я вернусь. Нет, сейчас не бывает. Хазирук. Хазирук. Ринат. Это потом будет. Рахмет. Бәхетле булыгыз, бәйрәм белән. Рәхмәт, достарым, рәхмәт. Кадерле достарым, без бүгенге концертта башка республикалардан килгән артистлар да катнаша. Менә Башкортстан кызлары килеп төшкәннәр иде. Хәзер бер каялар икән. Эзләп табарбыз соңыннан. Чувашстан республикасыннан килгән кунагыбыз бездә кунакта. Тавтология. Чувашстанның дан казанган җырчысы, халыкара конкурслары лауреаты Александр Козырев. Каршы алыгыз. Добрый день. Милые женщины, разрешите вас поздравить с вашим большим праздником. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви. Спасибо, с праздником, милые женщины. Дай Бог вам здоровья, счастья, любви. Спасибо. Александр Козырев на поклон, конечно, да. Кадерле достарым, biraz ял итеп алырсыз дип уйлыйм хәзер сәхнәгә. Бөтен Россия конкурслары лауреаты, баянчы, җырчы, туйлар алып баручы, балаларны укытучы, музыкант Рушан Люкманов. Каршы алыгыз үзенең уйный торган балалары белән. Әйдәгез.
Нәрсе кереген өзі сөйлер инде. Ял итеп алыгыз біраз. Исәнмесез, кадерле апалар. Хәзер сезнең каршыгызда минем шәкертләр, ике туган Хасяновы. Рамис 6 яшь, Самир 9 яшь. Поздравляем мам, бабушек, сестренок. Поздравляем Международным женским днем. Молодцы! Рамис, Самир Хасяновы. Рушан, китмей ямен. Достар, менә Рушанның бик матур җырлары бар. Хәзер аны җырлатмыйча бирдән җибәрмибез, әйме? Кул чабыгыз тизгенә, Рушан. Уртагарак куй. Микрофонына. Рушан Люкманов. Әне җырчы бу. Мин шәкертләремә кушылып сезне тагы бер котлыймын. Татар мәдәният үзәгендә эшләп килгән коллегаларга пожелаю творческих успехов и творческого долголетия. Тамашачыларга саулык, сәламәтлек, озын гомер. Айкалганда, чайкалганда, йылдызлар күрсә мине, ага сулар, исә җирләр, гомерләр уза инде. Ага сулар, исә җирләр, гомерләр уза инде. Эх, дусларым, ух димәгез, яригә ярамый. Все вместе. Эх, дусларым, ух демәгез, ух дияргә ярамый. Ух дию йөрәктән чыга ярамый да карамый.
Su boyunda çeşke ceylim, ceymadım sarılarım. Sinde tapsan, mina da bir sabırlık darularım. Eğer tapsan, mina da bir sabırlık darularım. Dostlarım, of demez, of diyerine yaramay, of diyor yürekten çıka yaramayla kahramayı. Yaş çakalarda, danbaslarda, minde gizdim taş kümür. Ekrengene sizdirmeyce, uzayken yaş gömür. Ekrengene sizdirmeyce, uzayken yaş gömür. Dostlarım, ol demeniz, ol diyerine yaramayın, ol diyerine çıka yaramayla kahramayı. Sevesi, dostlarım, ol demeniz, ol diyerine yaramayın, ol diyerine çıka yaramayla kahramayı. Ol diyerine çıka yaramayla kahramayı. Ruşan Sabirov, ой, Lükmanov da koydunuz. Ruşan Lükmanov. Ruşan tağın bir kabat, başı. Ey, künelli de iken yaşağı. Tülkü börüge kiyeve şıkkan. Bir neçe ay uzgaç, doңgыз balası tapkan. Әмма bu börüge yaşamagan, ol ayrılarga dip tülkünü sudga bergen. Sud baran, sudyasırı bürüden. Siz ne için ayrılaşasız? Bürü. Birinciden sap-sarı. İkinciden kevge çıkkaç da mina kevge çıkkaç da doğru bulmagan. Üçüncüden doңgыз balası tapkan. Siz tülkü bu halge ne deyip cevap vere alasız deyip soruyor sudya. Cemaat, birinciden min sarı tügül, min altın. İkinciden kayşansız altınını provasız görgeniniz var. Üçüncüden eğer yer yüzündeki bütün erler doңgыз iken, alardan kim tusun? Erler tükey bilen gebermegiz, değil mi? Bu ne şairdi buna dostlarım? Kadir dostlarım, bana aytып uzdum, bizning көрші республикалардан қонақларымыз бар deyip. Hazır келділер xатын қызларымыздың қылтларға deyip. Hazır sizдің алдыңызда тағын bir қонағымыз Башқұртстан Республикасынан келген жыршы. Қаршалығыз һәм алқыштара көмегіз достарым Ринат Хабиров. Ринат, сәхнеге bizde. Салават Низамутдинов, Күз нұры. In Ulagan Yaga
Haydi. Молодец, Селим, молодец, şulay. Рәхмәт ақылым, рәхмәт. Келесі 8 мартқа 3 мәртебе шығар. Күштәнәш тәмле, иң тәмле күштәнәш тағында тәмлерәк булырга тиешме? Көтәсезме күштәнәшләр? Тәмлеләрне, яхшыларны да. Яралай булса, ахырысы безнең җегет анда готовый сезнең белән күрешергә. Каршылыгыз, дусларым, композитор, җырчы. Кем дип уйлыйсыз? Білесіз де екен, Сәйит Абдуллин, қаршалыңыз, достарым. Әммә yok, достарым, бұл Ләни шәһәр тұғына. Қаршалыңыз, достарым, настоящий, өзі, кемәлі шықпаған сәхнеге кімді күтесіз? Секрет та yok сіздің біле, секрет yok, қаршалыңыз, достарым. Бүгінгі концертның продюсері, директоры, жыршысы, барысында міне ұйыштырушы әр ел ол ұйыштыра. Между прочим, шулай десек те ярый, міне организационный работу ведет. Қаршалыңыз, достарым, алқыштарға көмегіз, Рафик Валитов. Adastırıp işin yürüdesin.
iman bilesi. Hürmetli hatun kızlarımız, Medimeden çıkan çıkarmak gerekiyor. Bu idara vesaire kalmadı indi. Etti de gayet. Reksat tegisizliği var da, mana şu şey yaz 8 Mart halkara hatun kızlar. Bereme bilen tebrik eterge, barızga da sağlık, isenlik, iminlik, gaile tinchlığı, hem barızga da hatun kız rahmeti. Mine endi artta kelip turabыз da bizde очередь көбінде егетлер басканнар көтүләре белән бара чыкмаглыйлар. Зиннур Алаудиннен чыкканда даже чалбарын киген уткан. Шула чыкмакли. Мәдәм шула чыксаң Зиннур мәдәм синең җырларга да кирәкми. Менә басып торганда, утырып торганда берәр шигъри юллар киңләр килеп биттинде. Ижегендә шулай шундый матур хатын кызларга шуны укымыйча китәсең. Рөхсәт итсәгез, укып битәрмен. Менә рәхәт битендәре, телефон бар, барданда. Ey bu kodluk açıklar kimdir? 8 Mart Hatın Kızlar Günü. Bayram ite bütün jir şarı bir ulasan motor yazkınında şundan ele ulu bayram yok dağı. Hatın kızlar nindi ulu isim. Ulu danlı eni ebiler, gailelerde ulu hatın ismi, sizden başka irler, iştiler. Şuna göre yaratabız sizni. Şatlanabız her bir uğuşka, karşınızda sizin baş yiyemiz. Sizden başka yoktur durmuşta. Tilep kalam sizge gailengizge, zorluğuşlar, sağlık, isenlik, uzun gümür dilim barınızga, her birigizge yüzge yeterlik. Kaygı hasret çitten ötüp gitsin, üzülüp siyen deyip deşebiz, gümrünüzde madur kadın kızlar, gül seyilip, seyip yaşagiz. Rahmet. Mine tağında bir yaratkan cevabının birisi, eydegiz bir çıkıp, bir korktukta bir gerçekte biyibiz, Deniz Külçe, tünge yurtlar. Денис другой. Ну, бывает. Тünge yurtlar. Чуть выше. Çıkamız bilgensizler, millet çekarınızga. Edege. Aramızda
sende kaldırasın dilerge Bileziğini sorumum Gitmedi de yanmaz Gitmedi yanmaz Gidalmasın canına Bileziğini sorumum Gitmedi de yanmaz Gitmedi yanmaz Gidalmasın canına Gitmedi yanmaz Gidalmasın canına Bileziğini sorumum Gitmedi de yanmaz Gitmedi yanmaz Gidalmasın canına Gitmedi yanmaz Gidalmasın canına Rahmet! Karalısınız kızlar, karalız bilmez. Rahmet! Можно не садиться. Beni gidelim. Anlayın. Sanırsınız. Hey! Мало, да? Овации, овации, не прекращайте. Kadir dostlarım, analet misiniz? Analet değil mi? Allah aşkına, Kadir dostlarım, tağın bir kafa sizni şun kümülümüzden, şu armiya saflarına, gidip duralarına, evlalarına da adına kısalar bir de. Mene bir matur etti Rafik sahneden, hatun kız bəhəti değil. Min bir bağlayıyor, hatun kızına da yer bəhəti birsin özünüzge.
Kadir dostlarım, tağın bir kavat beyren bilen, beyrenimiz yaxşı olsun. Kilesi 8. Mart'ta tağında sağlıklılar buluruz. Tazalı oluruz yani dostlarım. Sağ olunuz dostlar. Kilesi hoş karşılara. Sağ olunuz, sağ olunuz. Hürmetli kızlar, tanıştığımız ilerledik halde diskotekimiz var adı, diskotekimiz var. Sonra ilaşık mesaj, sizin kadar aktarak sağlıklarına onu bilgi yapıyoruz. Hazır bana, tağında bir kapıyorum, interabıda rekatır bildiremiz. Beni alıp alınca, bizdeki fotoğrafları var gider. Zastavlını, artist, России, Kildar Şıgalı. Alkışlar vermişler. Yukarıdaki hürmetler. Şunların bana, bütün yigitlerge, zor yapanlar durmayız. Cıbaya kılmayı öyle. Bayanız Türkçekler Bekoli, Rinat Kayyum'a, Zindun Alavdin'e, Hasan Şakir'e, Ruşan Rukman'e, Ataklı Sayın Abdülü, Ligeti İzin Unuttum, Rabin Sabir'e, Nari Kayyum'u, Abdurrahman Gülçürçü, Seyirci, Halid İbrahim'e, Rabat Abbası, Zulrahman, Süper Siyasi Dinlemiyoruz. İyi, bu kadar kızın cimrilerimiz kalıyor. Gittik birge. Efendim. Yüzlerine karnımın, gönlüması ikenmin. Barra çeşmeyin, tatlar kızı ikenmin. Çeşmeyin, oyuncular, 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 oyuncular,